Сакам да изразам задоволство што денеска ја подпишавме спогодбата за основање на културно-информативни центри во Белград и во Скопје. Верувам дека со тоа ќе создадеме услови за зголемување и зајакнување на културната размена и поврзаноста меѓу нашите граѓани. Исклучително широка е нашата економска соработка. По Германија и Обединетото кралство, Србија е нашиот трет трговски партнер со вкупна годишна трговска размена од повеќе од 1 милијарда долари. Само минатата година имавме пораст од околу 30%, со што се вративме, а можеби ги зголемивме бројките од пред пандемијата. U toku današnjeg sastanka konstatovali smo da su odnosi između naše dve države izuzetno dobri, da su i naši lični odnosi prijateljski veoma dobri i da time dajemo i dobar primer kako dobar lični odnos može da utiče i na obavljanje onoga što jeste važan državni posao, ali smo se dotakli svih onih tema koje su od značaja za razvoj naših bilateralnih političkih odnosa, ali i ekonomskih odnosa, saradnje dve države na polju regionalnih inicijativa, na multilateralnom planu. Ovaj naš susret bio je i odlična prilika da isporučimo jedan od rezultata na kojem smo radili u prethodnom periodu. Ministar Osmani i ja smo se pre godinu i 10 dana sreli prvi put zvanično, u međuvremenu sretali se više puta i ovaj današnji naš sastanak je naš 6. susret po redu u poslednjih 12 meseci. Jedna od stvari koju smo otvorili kao pitanje prilikom prvog sastanka pre godinu dana bio je sporazum o otvaranju kulturno-informativnih centara Republike Severne Makedonije u Beogradu i Republike Srbije ovde u Skoplju. Danas smo potpisali taj sporazum i uveren sam da ćemo u periodu pred nama biti u prilici da radimo i na njegovoj realizaciji. Konstatovali smo sa posebnim zadovoljstvom da je u 2021. godini naša ekonomsko-trgovinska razmena dostigla nešto što je istorijski nivo. 1.120 miliona evra je ta razmena iznosila u 2021. godini i time smo premašili nivo razmene iz perioda pre epidemije, odnosno pandemije COVID-19.